Сеаде, драги, ви се врати Ѓукановиќ на премиерската фотелја. Дали е за вас тоа враќање во иднината или е можеби пат кон иднината и влез во Европската унија? Prevagu koja je zapravo povratila Đukanovića donijele su manjinske partije, odnosno njihovih 6 poslaničkih mandata, to su bošnjački, albanski, hrvatski mandati. Dakle, oni su povratili Đukanovića. Progutali su mnoge gorčine u obliku sjećanja na 90. prošloga vijeka, kada je Đukanović bio jedan od najodanijih Miloševićevih igrača i povratili ga. Znate, kad jedan organizam oboli, bilo društveni ili ljudski, povraćanje je sasvim normalna reakcija. Mislim da se to na makedonskom kaže gadenje. Problem sa povraćanjem Đukanovića je u tome što se on 7. put povraća na mjesto premijera i što to predugo traje. Mislim da to samo po sebi ne može štetiti pregovorima sa Europskom unijom, jer Evropljani to sve bolje znaju od nas samih. Čak mislim da, makar što ne mogao da dokažem, da se oni prema nama sa Balkana uglavnom odnose kao pokusnim kunićima. Uostalom, pitajte Bugare, oni su vam blizu, a u Evropskoj su uniji. А што ви се случи со така наречената санадеризација за која зборувавте толку време? Дали ќе го имате вие вашиот санадер или некоја крупна риба, како што тоа многу го најавувавте вие во црногорските медиуми? Mislim da ne. Podsjetit ću kratko. Sanader nije sam uhapsio sebe. U Hrvatskoj su najprije formirane institucije koje su radile svoj posao. U Crnoj Gori su institucije identičnih imena sa onim u Hrvatskoj, uglavnom formirane po principu da ne rade svoj posao. Ovdje su šefovi tih institucija sa jačom pozicijom upravo proporcionalno toj samo cenzuri principa nedodirljivosti vlastodržaca. Hrvatska je zato praktično u Evropskoj uniji, a Crna Gora na početku pregovora. Zbog toga bi se ja svakako više radovao institucionalizaciju koju bi pregovori mogli da donesu nego sanaderizaciji. Znate, u Crnoj Gori su svoje posljednje korake kao slobodni ljudi prije nego su Interpol potjernice napisane za njima napravili trojica velikih imena. Keljmendi, Šarić i Kalić. Sva trojica su javno i neskriveno bili ključni donatori vladajuće koalicije. Ako se slažete, tu bih stavio tačku kao odgovor na ovo pitanje o sanaderizaciji. Uostalom, hajde da napravimo novu složenicu. Za početak, Vučićizacija. Ona ne bi bila loša. Ali ja mislim da će se u Crnoj Gori desiti nešto čemu još ne možemo ni da pretpostavimo ime. Како е за една земја која нарекуваат земја на мрзливите, барем онака според вицовите, да се влезе во еден процес на преговори и да се преговара за членство со Европската унија? Ne bih ja o tome lijen narod. Ti vicevi su smišljeni zarad pokušaja nametanja inferiornosti konjušara, Slovenaca, glupavih Muja i Hasa, strašljivog Makedonca. Dok smo se smijali tim vicevima, oni su najprije pokrenuli ratove, a onda su pokrali sve ono što je jedan narod u jednoj velikoj zemlji pola vijeka stvarao. Sada se oni smiju nama koji smo se smijali tim vicevima. A koincidencijom bih nazvao to što ipak lijenost u pregovorima očekujem, i to baš iz razloga koje sam ranije naveo, jer uostalom teško je uhapsiti samoga sebe i teško je odreći se privilegija koje jedna ovakva vlast sobom nosi, a pod čim podrazumijevam pregovaranje sa Evropskom unijom. Сео, како вие црногорците гледате на нас македонците? Дали не очекувате, дали на нас сметате како на ваши партнери со кои заедно ќе влезете во Европската унија? Prosječan građanin Crne Gore, što je za mene razočaravajuće, već je zaboravio i na Makedoniju kao sebi blisku zemlju. To je surova realnost i da nije neprevaziđenog makedonskog melosa, koji je nezaobilazni dio i našeg folklora, ne bi se ovdje znalo ni gdje ono Biljana platno beleše, niti što zboreše Kaleš Anđa onda kad tambura sviri.
tamburata danas, eto, sviri da se u Tursku ne može ni tegla makedonskog ajvara kao ni crnogorskog maslinovog ulja izvesti. Sve uvozimo, što iz Turske, što iz evropskih zemalja. Pečalbarske pjesme jedino zajedno pjevamo, a teško da je moguće u ovom času u etno stilu napisati neku lijepu pjesmu o dva, na primjer špeditera, jedan iz Crne Gore, a drugi iz Makedonije, što se zaljubljuju dok završavaju izvozne papire u jednu te istu kolešku. Na primjer, Mađaricu, ona kao sjajno igra čardaš. Teško da takva pjesma o partnerstvu može u tamburu u skorije vrijeme da stane. Ние сео си направивме триумфална капија за секој случај да прославиме влез во Европската Унија, ако тоа се случи. Како е кај вас? Што направивте ви? Имате ли барем некој споменик, нешто со што ќе го прославите влезот во Европската Унија? Која ќе дојде до тоа? Ne treba nam ni trg ni spomenik kako stvari sada stoje i ako ćemo pošteno da oni koji nas vode u Europsku uniju moraju biti prisutni na tom slavlju, bojim se da bi ta proslava morala biti organizovana u Spužu, našem centralnom zatvoru. Сео, фалајте и почекајте, немалце, нема брзате, за да може заедно влеземе во Европска Унија. Ти благодарам се.